mpereye ku Burundi ngira ngo ubushize mwabonye hari abayobozi bacu bagiye bahura n'abayobozi b'u Burundi ku mupaka cyangwa i Burundi. Vuba aha perezida w'u Burundi anyohereza ubutumwa, yohereza intumwa zanye ubutumwa bwe bishaka ko nanone bikomeza inzira yo gushaka kubaka umubano hagati y'ibihugu byacu byombi. Navuga rero ko hari intambwe igenda iterwa ishimishije. Ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'Abarundi n'Abanyarwanda babana uko bikwiriye, uko byari bisanzwe n'ubundi. Imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi iracyafunze. Hashize igihe kinini cyane Abarundi barifuza ko imipaka ifungurwa kugira ngo business zikomeze mu Rwanda, ndetse n'Abanyarwanda barifuza ko u Burundi bufungura imipaka kugira ngo business z'Abanyarwanda bakora mu Burundi zikomeze. Ese imipaka yaba igiye gufungurwa? Ibi birashingira kuki? Tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukenyitanya we CK Nyawe Lamberto. Urakaza neza kuri KC Kigali Connect, nkubwira ngo uringeze cyane ni utarakoze subscribe yikore no nakugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Dushimira abadukurikira bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda n'abari hano mu Rwanda, iyo mutanga ibitekerezo ku nkuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho biduha courage ndetse n'imbaraga zo kugenda tubagezaho byinshi kandi bigiye bitandukanye. Ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga wa eshatu Kigali Connect.com cyangwa se ukanyura ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, hose ni Kigali Connect. Ubundi ukabasha kuba wakora follow kugira ngo ujye ubasha kuba wamenye byinshi bigenda bivugwa hirya no hino ku isi. Imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi iracyafunze. Hashize igihe kinini cyane Abarundi barifuza ko imipaka ifungurwa kugira ngo business zikomeze mu Rwanda, ndetse n'Abanyarwanda barifuza ko u Burundi bufungura imipaka kugira ngo business z'Abanyarwanda bakora mu Burundi zikomeze. Ese imipaka yaba igiye gufungurwa? Ibi birashingira kuki? Ibirashingira ku kiganiro ndetse u Rwanda rwagiranye n'u Burundi, aricyo tugiye kuba twagarukaho kugira ngo tubashe kuba twamenye byinshi bigiye bitandukanye. N'amakuru avuga ko perezida wa Sena y'u Burundi ari we Honorable Sinzohagera Emmanuel yagiriye uruzinduko mu Rwanda, yakirwa na mugenzi we perezida wa Sena Dr François Xavier Karinda, banaganira ibiganiro ku ruhare rw'izi nzego bayobora mu gutsimbataza umubano w'ibihugu byombi. Amakuru dukesha Sena y'u Burundi avuga ko perezida wayo yakiriwe na mugenzi we w'u Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 20 Kamena 2025. Sena y'u Burundi yagize ati perezida wa Sena Honorable Sinzohagera Emmanuel yahuye na mugenzi we w'u Rwanda ari kumwe n'aba vice perezida be bombi mu ruzinduko rw'icyubahiro. Sena y'u Burundi ikomeza igira ati ibiganiro byabo byagarutse ku ruhare rw'izi nzego zombi mu gutsimbataza umubano hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Sena y'u Rwanda kandi nayo yatangaje iby'uru ruzinduko, aho yavuze ko ukuriye Sena y'u Burundi yakiriwe na perezida w'u Rwanda. Hanyuma rero ubutumwa bwatanzwe na Sena y'u Rwanda bugira buti uyu munsi perezida wa Sena François Xavier Karinda ari kumwe na ba vice perezida barimo Nyirahabimana Sorine ndetse na Dr Mukabaramba Alivera bahuye na Emmanuel Sinzohagera perezida wa Sena y'u Burundi. Baganiriye ku mikoranire binyuze muri diplomasi y'inteko. Hanyuma rero umubano w'u Rwanda n'u Burundi umaze igihe urimo igitotsi, aho kuva mu ntangiriro za 2024 iki gihugu giherereye mu majyepfo y'u Rwanda cyongeye gufata icyemezo cyo gufunga imipaka
gishinja iki gituranyi gufasha umutwe wa Red Tabara urwanya Uburundi. Ibitero u Rwanda rwahakanye ndetse n'uyu mutwe ubwawo ubyamaganira kure. Hanyuma rero Uburundi nabwo bwakunze guca ruhinga nyuma bujya kwifatanya n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu migambi cyari gifite wo gubanganya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe akaba yarakunze gutangaza imbwirwaruhame zibishimangira zirimo n'ubushotoranyi ku Rwanda. Gusa ibiganiro hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi byari byatangiye aho muri Werurwe uyu mwaka inzego z'iperereza rya gisivile n'irya gisirikare ku mpande zombi zari zahuriye mu biganiro byabereye mu ntara ya Kirundo, byari byaje bikurikira ibindi byari byarabereye mu Rwanda. Yes, nuko byifashe ndetse nuko bimeze. Reka dutegereze ibijyanye n'ibi biganiro. Ushobora kubona imipaka ifunguye ugasanga ibintu bibaye byiza cyane, imikorere hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi ikaba irakomeje. Hanyuma rero indi nkuru idasanzwe, ni inkuru iri kuvugwa cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ni inkuru iri kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko umugore w'imyaka 30 wari waturutse mu ntara y'Iburasirazuba yasanzwe yapfiriye mu nzu icumbitsemo umupasiteri wo mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Bivugwa ko yari avuye iwe abwiye umugabo we ko agiye mu bukwe i Kigali. Nyakwigendera witwa Mukeshimana Esther akaba yaravutse mu 1995 mu gihe umukozi w'Imana yapfiriye mu rugo rwe ari Valence Niyonsaba usanzwe ari umukozi ushinzwe serivisi z'ubutaka mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru. Urupfu rwa Nyakwigendera rwamenyekanye tariki 14 Kamena 2025 mu mudugudu wa Gambiriro, akagari ka Kabere, umurenge wa Ruheru, aho uyu mupasiteri asanzwe acumbitse. Uyu Mukeshimana yari yaturutse iwe mu mudugudu wa Busana mu kagari ka Barija mu murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare, aho bivugwa ko yavuyeyo abwiye umugabo we ko agiye mu bukwe mu mujyi wa Kigali. Aba bombi kandi bari basanzwe banaziranye, dore ko pasiteri yigeze gukorera umurimo w'ivugabutumwa mu karere ka Nyagatare, akaba ari nawe wasezeranyije Nyakwigendera n'umugabo we. Ni ukuvuga ngo pasiteri wasezeranyije uyu Nyakwigendera n'umugabo we ni nawe baryamanye ndetse apfira mu nzu ye. Ndetse na Mukeshimana akaba yarasanzwe ari umudiyakoni mu itorero ry'Abametodiste i Nyagatare. Amakuru ava mu baturage avuga ko n'umugore wa pasiteri utuye i Nyagatare ndetse akaba yari yahaye Mukeshimana ibyo yoherereza umugabo we ageze i Kigali, kuko yari yamubwiye ko ataharenga. Yari yageze aho pasiteri acumbitse tariki 13 Kamena 2025, bukeye bwaho tariki 14 uyu Niyonsaba ajya mu kazi nk'uko bisanzwe, ariko Mukeshimana aza kumuhamagara kuri telefone amubaza ibyo guteka, amurangira ibishyimbo. Umwe mu baturanyi yavuze ko Niyonsaba yatashye saa sita agiye gufata ifunguro, ariko ageze ahacumbitse asanga harakinze, arakomanga ariko yumva nta muntu ukoma. Umuturage avuga ko pasiteri yatangiye gushakisha abaza abaturanyi niba batamubonye, baramuhakanira. Uyu muturanyi akomeza agira ati nimugoroba agarutse yasanze hagifunze, nyuma noneho ahamagara nyir'inzu nuko amena ikirahure basanga yumye. Hari abakeka ko Mukeshimana yaba yarazize imbabura yari yatetseho kuko bayisanze hafi ye, ndetse hakaba hari n'abaturanyi be b'Inyagatare bavuga ko yari asanzwe arwara umutima. Hanyuma rero Nyakwigendera yasize abana 5, yashyinguwe kuri uyu wa gatanu tariki 20 Kamena 2025, mu gihe Niyonsaba we ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu gihe akomeje ibikorwa by'iperereza. Reka tubabwire ko biba bitoroshye habe na gatoya, hari abantu benshi bagenda bakwikwisa cyangwa se basarakaza amakuru
agiye atandukanye, ariko mumaze kwiyumvira ukuri kw'ibijyanye n'inkuru y'uyu Mukeshimana wapfiriye mu rugo rwa pasiteri. Abenshi ngo bise muri ghetto, mwagiye mubibona ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko nuko bimeze ndetse nuko byifashe. Nyitanyawe Lamberto, mushimira ko ukurikira ibiganiro byacu. Iyi ni Kigali Connect. Kora subscribe niba utarayikora, ariko niba warayikoze urakaza neza mu muryango wo kumenya amakuru meza kandi amakuru agezweho, amakuru y'impamo, amakuru meza cyane. Yes, hanyuma reka tubashimire. Ciao ciao, asavisa, Imana ibarinde.